दिनैनि बे भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल हिसाबै जों हाबाफारि लादों। दा फैगौ 26 आगस्ट शुक्रबारखालि जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मोनसे रेलिजों लोगोसे जों धरना हाबाफारि लादों। मानो होनबा गोबां राजनीतिक हान्जाया निर्बाचननि सिगां मोजां प्रतिश्रुति होयो, बेखौ मावफुङाखै दिनैसिम। बेखौ मावफुंनानै होनांगौ होननानै जों दा मेम'रेन्डाम होनायनि हाबाफारि लादों। डिसिनि थ्रुयै जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो बिटिसिनि चिफ मिनिस्टार प्रमद बर'निसिम थांगोन बे मेम'रेन्डामा। बे हाबाफारिखौ लादों। लोगोसे बे हाबाफारिजोंनो लोगोसे जोंनाथ' भटार्स पार्टिखौ मिथिखायो, जों भटार्सफोरा भट होनायनि मौलिक अधिकारखौ मोनाखै, मोननांगौ मोन्थायखौ मोनाखै। दा ओंखायनो जोङो गाव गावनि मोननांगौ मोन्थायखौ जोङो न'आव जनानै थाबाय थाबा मोना, जोङो नागिरनांगोन। मानो होनबा जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ MCLA MLA MPफ्रा आसनि बानायनानै थगायनानै जागासिनो दं, गावसिनि आखाइजों राननानै। आसनिबा थगायनानै जानो मोनो, बिसोर आसनिखौबो दिनैसिम मोनसेबो, सोरबा बायदिया मोनसेबो मोननो हायि आसनि दंबावो। दा बिनिखायनो दा जों आसनिनि किसुमान आसनिनि सोलाय जों भटारशिप बिदों। बाव आसनियाव मोन्थाय दंबा भटारशिपआव मोन्थाय दङ। ओंखायनो रायजोफ्रा लैहोर गावनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोननो थाखाय जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानांगौ। 26 आगस्टआव मुसलपुर दुर्गा मन्दिरनिफ्राय जों डिसि अफिससिम रेलि खालामगोन। आरो मानो होनबा जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ जों मोनोब्लासो जोङो न'खरखौ जों आलो गोजोनै जों सालायलांनो हागोन। मानो होनबा न'खर संसार जानायाव जों बयनोबो रां नांगौ। रांखान्थिनि नङाबा जों न'खर संसार जानो हाया। गथ' गथायखौ जों मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय जोंनो थाखा नांगौ। लामा थाबायनो जोंनो थाखा नांगौ। हाथाय बाजार खालामनो थाखा नांगौ। जों गारि गुरा बायनो, न' मोजां लुनो थाखाय थाखा नांगौ। देहा बेमार जाबा जों सिकित्सा खालामनो थाखा नांगौ। ओंखायनो रायजोफोरखौ जों खावलायदों, गावनि मोननांगौ मोन्थायखौ जोङो बिनानै लानांगौ। बिनिखायनो लैहोर फैनांगौ। आरो बेजों लोगोसे नैबे जोंहा दिनै ट्रेनिं सार्टिफिकेट राननाय जादों। बे ट्रेनिं सार्टिफिकेटआव जोंहा 2,40,000 बिनि भेलुआ। जोंनि सरकार जानानै फैबा बे 2,40,000खौ मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे न'खरनि परियालफोरा साख्रि बाख्रिनि खाबु थागोन। गोजोन्थों। যি কাৰ্যসূচীটো আমাৰ মূলতঃ অহা 26 আগষ্টত মছলপুৰত হ'বলগীয়া যিটো ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী, লগতে মেম'ৰেণ্ডাম ছাবমিট, সেই বিষয়ে আলোচনা হ'ল। আৰু আমি আশাবাদী, আমি আশা ৰাখিছোঁ যে BTADত ভোটাৰ পাৰ্টি এতিয়া কেঁচুৱা হৈ থকা নাই। ভোটাৰ পাৰ্টি এতিয়া সম্পূৰ্ণ যুৱকৰ দৰে আগবাঢ়িছে। আৰু সিদিনাখন আমি অতি কমেও আমাৰ 10,000 কেডাৰৰ দ্বাৰা আমি গোটেই মছলপুৰ কপাই তুলিম বুলি আজি সভাত আলোচনা হয়। আৰু সভাৰ জৰিয়তে আমি সকলোকে জ্ঞাত কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ 26ৰ পৰা 28 মে 2022ত পাঠশালা আজাদ ভৱনত এটা প্ৰশিক্ষণ হৈছিল। আৰু সেই প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত আমাৰ যিবিলাক চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰা হয়, সেই চাৰ্টিফিকেটখিনি আজি ইয়াত বিতৰণ কৰা হয়। আমাৰ এটাই লক্ষ্য যে আজি পুঁজিপতিৰ দ্বাৰা এই যিখন বিজেপি চৰকাৰ, যিখন UPPL চৰকাৰ, এওঁলোকে আমাৰ গৰীবৰ মানে জেপখন কাটি সকলো পইচা পুঁজিপতিৰ তাত ভৰাই দি আছে। আৰু ভোটাৰ পাৰ্টিৰ এটাই দাবী যে গৰীবৰ যিখন জেপ এওঁলোকে কাটি পুঁজিপতিক পইচা দি আছে, ভোটাৰ পাৰ্টি কৈ আছে তোমালোকে তোমালোকৰ জেপখন চিলাই কৰি লোৱা। সি লোৱা পইচা ভৰাই দিয়াৰ দায়িত্ব একমাত্ৰ ভোটাৰ পাৰ্টিৰ। আৰু যেতিয়ালৈকে ভোটাৰ পাৰ্টিয়ে এই আমাৰ যিটো দাবী ভোটাৰশ্বিপ, এইটো আমি উলিয়াই আনিব নোৱাৰোঁ, যেতিয়ালৈকে আমি নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব। চৰকাৰে চাওক, এতিয়া চৰকাৰে মানে কি আজি মোটামুটি কৃষক সন্মান নিধি হওক, অৰুণোদয় আঁচনি হওক, বিভিন্ন আঁচনিৰ দ্বাৰাই মানে কি মানুহক পইচাবিলাক দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু আমি কি কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে সকলো আঁচনি বাদ দিয়ক, একমাত্ৰ ভোটাৰশ্বিপ দিয়ক। কাৰণ আঁচনি মানে দুৰ্নীতি। আঁচনিবিলাক যদি আইনত পৰিণত কৰে তাত আমাৰ ক'ব লগা নাই। কিন্তু আজিলৈকে যিমানখিনি আঁচনি হৈছে কোনো এখন আঁচনি আইনত পৰিণত কৰা নাই। আমাৰ দাবী আঁচনি দিয়ক, কিন্তু আঁচনিবিলাক আপোনালোকে আইনত পৰিণত কৰক।